Sangpi Ratna Rong Hangpi Dubai Arong Sophia Long SBKF International Game ke patu along gold medalist anong Echapalong Dunsi Assam Lapen Karbiang Long Arat Panong Mekivan Pi. Rajasthan Udaipur Dungkapura Long Sumindara Dang Khebari Maran Nikatalon Ponalong Karbiang Long Pen Kachitong Dun. Rajasthan Udaipur Dungkapura Long Sumindara Dang Khebari Maran Nikatalon Ponalong Karbiang Long Pen Kachitong Dun. Sonsi ni Phai Sir Kep Arni Sumindara Dang Pi Khebari Marani Pachitong Dun si Rajasthan Udaipur Dungkapura Long Ta Katalon Ponahut Karbiang Long Pen Sitami Meya Long Chitong Dun. Lapen ke Karbi ke kan Barima Sun Hai Hui Sitami Haladak Chipaklang Dun Rinti. Lapen labangso ki kan kilon kipaklang ponalong Elvin Timung lapen Dhon Sing Bongrum ahin pen sitami ja ponsi dinlai club atu mahin pen ki kan kachipaklang pon rinti. Lapuson kopai ki mepen lasoa maya long Karbiang Long Pen North East Indigenous People Organization Maifu Stalin ing tita chitong dun. Laso kachitong dun na hot ilitum kaching hon karli tang Ru Samson Singh inti akai ramo akitab sitame Rajasthan MLA Rajkumar Rut lapen Tripura X MLA Dhanyajo Atum Arideng Pen Pangku Ponlo Pusi Pay News 24/7 asai hemalong birta nang pale. हम एक पुस्तक लेकर आए रू सैमसन सिंह इंटी ये है हम लोग कार्बी का 6 शेड्यूल लाने वाला है वो 1950 जब इंडिया गवर्नमेंट ने रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर हुआ तब कार्बी का 6 शेड्यूल वो लेके आया है तो इसका पुस्तक हम लेके आया है और ये उद्बोधन करेंगे हम लोग का एडवोकेट हम लोग का एमएलए और हम लोग का प्रमोद जी और हम लोग का त्रिपुरा से वाले और एमएलए लोग और हम यहाँ का नेता लोग तो हम Sangpi Ratna Rong Hangpi Dubai Arong Sophia Long SBKF International Game ke patu along gold medalist anong Echapalong Dunsi Assam Lapen Karbiang Long Arat Panong Mekivan Pi. Lakha Gracie Langpher constituency ke parlo Wolong Komaji Bahoni Adorso Chek Artu Bongtok Terang Arong Amekar Sangpi Ratna Rong Hangpi Dubai Arong Sophia Long ke padopon International Game SBKF along gold medalist anong Echapalong Dunsi Assam Lapen Karbiang Long Arat Panong Mekivan Pi. Lapen asar buramen lake karlitang longki ronghang asar piamen kadom terang pi tangte alang lipen lampe arjupon sinak. Koloni penang kilobirta drubobe news teg report pay news. Kadom kadukabe Karbiang Long Arat tum hananta Frangsi nili nang litum dak nili long ke bang rat phanang pachini apol kadukabe hanta kardom nilimen ke sampi Ratna Rong Hangpi bari नीली हम के बोलम कोमाजी दुइनो दलियन पे नीली महंग के ठेके चेगाटू बक्तोक के रंगारो नो नीली आचु जुलाई से क्लो 30 पेंसी नीली हम दाम लो है SBKF नेशनल गेम अलोंग पेन सेलेक्ट सी इंटरनेशनल अलोंग आन नीली दोनसी दुबई अलोंग ahla dag नीली तुम 10 कंट्री अच्छे तोंग दो थाईलैंड में का दो मालदीव अन पेन नाइजीरिया in Pakistan, in Nepal, Ladakh. Sekado kami cetong pensini itu ini kita keladun loh Ladakh ni gold medal tinta anong Echapalong dun loh. In 100 meter long fast loh, and 200 meter long ka fast, lapen long jam long ta nili fast anong Echapalong dun loh gold medal. Nili tum kidam hut ke zat ka siksakta we aku Ladakh ke do dam ta no zat ka siksakta we hemne Ladakh kelang cari atum dan nilitum hanang kiar kon o lapen kadu kavita nang hom tado nilitum ke India pen sikidon bote aneng ta kharong pipik aku ladat ta kali nilitum Assam pulo te North East asol kan ke aneng Assam o India sort ala sinitum thang ki sungda ko ponpe ke wang pen ke dam anta lo hasko ke nilitala aneng chete thia themne kisuman player tum ke dunji phan kaneng hang ta dun po registration long tami sangko ti visa bang passport kasini kita ki dun horbai ka sabse ka feri ke do hai Mumbai an le dono le donde penata eneng chete the dunong malong le ma eneng ti ta do
la pen ke Dubai flight dong ditum dun lo che thab din pen Dubai along ditum le dam ro ka fike ineng che the dolo je neta nang le dum rok lo ponon bang ke haiji phansi che bor inang po ko si su ka bor ia joksi haiden lo non haiden pen ke first ke erong phansi neng che ma thadam lo je litum ta kar beng long penang dom sila anang ke undun lo pu ma ineng kharang ol dak ta he go chetong soba leng na chetong ma charge lo plote nitum ke Assam ta arlo lang kar beng long pen plote bang ta ako na arju thupo sabta neng samo nili bang neng che thelo he bon si ta me hala dak dum det player nang bong che theglong do te me thang sta mi chichini jan la so player nang sondon pen ke ni undun ji ma undun de ma po player pen che lang ta chichini aso bang ni che theglong et pen bang ni ta confident do nang ta undun ji lan an able hok ko aso neng chi pat he policy kha do te undun det phikeng ke nang kharong sompa do lo nam de from da ka du ka velo NGO lo ili dak lang fair game session lo sport session tum anta sopta khobor nang endon lo birta nang endon sini li tum han ke dain fanta khobor nang ke endon a joksi ko dan sikile non ko son lo pula so khobor anta ni li tum phanang endon lo em sars ta mi cm sars ta mi alang li delhi si do ni li tum ke dain po ho asi ke dam de prang li tum chi tong long le de lo bon sta mi alang li sta mi birta ta nang endon lo ko dan sikile le don lo undun man dun de bata sop tan ar judun lo ni tum phat ni tu mane ni tum da kar beng long men ke bang heni lo ko klang ki pi sang pi alang li ta gold medal tin ta wan lo la so lo gon ni ta don lo la pen ni tum da India long pen ke 13 jon mane Assam ang bong lo he 13 jon don pen kar beng long bang ni tum ba heni akola all India long bang 72 jon do la 72 ang bong pen si India si first dam lo la second Pakistan third ke Dubai ke mitum han message ki pige la pulo zen non alam ke sport hin benta borenga bar side dokti lasi non alam national ben international level undun lo plote kerenga bar side pustame do la so joksi la exercise pen ke do ke dam pu bang ke mane physical high chema thapon si la non lom ariso jang tum bang ke morning evening hodai practice dam si hodai ta sport hin importance en no plote la an so se sili karbeng long phanta nong mi ke banji phan ke bor inangji nili ke mane ke charlie hood pen si high school long charlie hood pen si sport hin ke ni ken kam che yor lo halo so tani inter school long tame best athletics se palong don lo so chi palong det pen ni non finance me do that fi ni 10 years bang sabso gift to kolo give that fi sitame ni litum da abokolia sport session bires hajorika palang ni ni thana khobor nang khobor det pen mane berta nang pil hai na det pen ni litum don lo ne state long da chipate don master game takse pati dun det pen sini litum national long don long pen international anon le don lo akon national long na pon ke alang di dhon sing rong pi master game along la penon international along ken kam na pachi jordan la ke modon rong pi alang li sorry hajana sor lang li na japon sini litum la panta don lo det pen tala national long pen international long ke don ba hota la em ilitum mudhuram lekhe sar ta lo cm sar ta lang li tani litum phan menang an kerap dolo non del hilong litum ke do dama sitame karbi hemtun long ta lang li sini tum hanang ching ki pidon si ke do ke thagan da nang pa joy don ke lo pai tum danang support lo penon ni hema sor ko sitame different na sialang li factory non ta running bon la basi alang ni nang support join ni sini li tala anda ken kam se yordon theglo ben li hem somar tum sitame anen kharong ni li hem ni li chor mata anen kharong an pene chiklipo jitu ni korti tum anta ni phana support lo jitu ni ke inut hem ka chupochi asang lo he lasi somar han chite kang bu sia ke lo ki dun pulote ni pai tum ta menang an ke rab do pelan ni penan tum jitu dang hem ni chor so porial tum tanang rab do an perong si dak ni tum non ni chupochi bom arong lan pen na checkar tu ni li pai tum arong alang litum an sitame ni li phanang support ni li bang ave det positame ni li hem sok hb kan kok ni hapreni sok e dola lan ta ni litum chegar tu ni pai tumarong sor alang litum tani hanang rab do sin neng sampiglo alang litan tani kay bong tani liting ni elo lang litum na support do na pon